Anopano siabogana shimama mimamuni na chimama kwaba. Diba henkan 93.3 FM Supreme Ebraso. Ensimo dwe si vitendo na dwa besi anopeni abuabu ano kama. Ya swani sokroja me ho atete sebi obabu no fa no nka bemada. Me ba be sanimo ogu no motisa agreka be free so bebo fom. Aha media. Ensimo beti na no pay bi ene se. Promotem ni na so afọ dia ba betu dwa se. Ayarsa bia kakraka aban ni sinu enche. Ofa edikan ebebe na wiye sanso na so afo hwe Ghana sikasam so de atudwa se aso da tetre aban peso osie no ebeboa pa se yesum nyame tontom no ye bayi wudin na ye ebe sanso pies ka mo man papa enwon sem me de ba ene anopai owura adofo ofori e de atudwa se aban na yade papa ezan se nto aso school ko de ba ye no abeboa amankoda wo mo nan montin na me to ade me yese no ni na eso ati enu sumu semede ba metrabo sompo na makọ obi masu Nigeria omanfo beka ya na wotwetwa mu arewo semesi won mo so omanfo gu aso dem ya sorry na woma ese oman amambofoi egbowru on mo kotututo kum nipa be yaduonu no ebra so se wo mo ba besie wo mo nina ehun semede ba ababesom ene anopai medin adikwaku anin kusi Wadu me pacho bra Facebook live and YouTube search Ahenkan 93.3 FM and afi Ahenkan FMonline.com and nsunya ya na odwa dwenchire egu onomo anopai radio station online information centers and your mobile brand shops be aduasa ede kwa aduanan wo ma jepene efa kasi live Ahenkan 93.3 FM Kasiebo yo bomua ya jibebia anuti Kasiebo emubati anka ewo End Time Information Center achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center achim Betnase Alternative Information Center o Yausero Kanyame Information Center ewo achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia yesu tumi ye Information Center ewo achim Dwaha Awurade na ye Information Center achim Apreku Gode wae boafu Kojokumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim Asani Kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewa achim Esam Abnaseman Information Center wachim Abnase Nyame hine Information Center wachim Ofosukrom Ena Nyame Asam Information Center wo achim Krobase eye nida so ne Awurade Prince of Peace ewa Strasi Somwa Heba Information Center so som se twitwe ewa achim da Intiamwa Junction Peace Information Center wo Kokobe Eno Sewa Information Center ewa achim anyinase Ko Sam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu achim Odumase Adwempa Information Center Ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Tuapa Information Center Achiase Hin Information Center wo achimachiase eduntom papa Tiger anopesi okobia tum ewo achim kokobe nadum ewo achim ofra mempasem wo achimase ne pisco ewo nyinam kotuku repent otopa Royal Information Center achim teshiman metifo tiasman Savior is alive ewo achim labikrum Omega ewo achim dan SDA Ejapaya Junction Mighty Information Center achim besianse Obig ewo kwa abuadi na matud akataban ewo achiase Junction adwini bakufuo trim ewo asene Bangalore Oman Information Center ewo achim ayrebi ejasai Information Center achim Apoli no kra no all the way barbering shop ewo achim asene Bangalore ene filling station no ene di hwanu mu pe adeshimama afi nsem no nkyeremu ene nfitiase eni Oswafo hwe Ghana sikasem so mnyafo Ken Oforiata ede atudwa se National Cathedral ban peso diskabutin rem na osisi on mo tetre manager home twetwetwe amasempo Ghana ni bia betumi aba remesanse oman dia na wakwa kosom de oba bia na wakwa koye onmo nemom yanko onmo nkoye ole check small baby dabi and yes so yekotontum nyame wonu ama nko a ene yekoye e wasa Cathedral ne mu na no ana o chese
omanfo bi kasa tia se ma yensi sa dan no eno owura kenofura taba bontin se da bi e wo se moje pene na mota aba na chi na aba ni si ezan se national cathedral enya si pe enya se betontom nyame nko ho no mo ebesa so mo mansi katwitwudie ebiem se de dan no mbesi asininti ebeka omanfo bi si ebetua sika ba behe ntebe yensa hwe bia ye ama omanfo ama no su afaso anya sika onumnyafo ken ofura ta de tuja se cathedral nyame ya adum no musi wi a mfinsha makoma kunum entem no ye nya sika enfri okra na nya 1.8 billion US dollars a eno national cathedral no ebepiempia ma yen osi emie yeni ni yenye eden so ebe ne den ezo tonso efomodin enti emie yeni na Israel ene Saudi Arabia fo woma ye bia se de ebo a womo sikase mu no enya senketoa. It is important for us to put resources into it. Now the question is how we do that. And as Finance Minister, I'm looking at our resource envelope. We will then be able to how much we put in at any point in time, and that is sensible. And so year to date, as I mentioned, we spend maybe 1/1000th of our expenditure on that. I'm very confident about the ability to raise resources within the Christian community, within the general population, and outside to be able to fund. And then more importantly, if I were also to look at really the economics of it, I truly see an overwhelming capacity to be able to pay this off in short order with 600 million Christians on the continent, with the African diaspora population, and with what I see in other places such as Saudi and Israel, etc. I'm confident that we should be very particular about minimizing the importance of our spirituality to our nation building and the need to give glory to God. Eni amuti ye eyosofo hwegane sikasemsu onmunyamfo Ken ofuri ata epremantam sofo panyini ayo onmunyamfo set kwame champon already atuja se aban no de aso abofoma osi Eastern Regional Hospital na sa ya sabia kese pa kandie biara de nipa pa bia bi wo no ti yade bia de beko bia no won behwe etu asia de amount na no na oche se dan wo munsinwie no won benya bia bia ebefa empadua makomako ahansia 600 na eno na oche se wo machijem efa edikan wo musi na wo mahwe se wo munwie no no manya empadua dan makomako ahanu ade wotwe 280 na eno na oche se ofa edikan no acha December bosome ewa afimpinu ne aduonu miensa na wo mo awi ofa edikan onumnya for set kwame champon kire se enya poemantamu aban yare sabia kese wo musi no eno nkwa na aban ne di nani asisu na emom wo musi nketwa ne mu ankese nkakra ewo miamia wodo bebri oye fanto se okojima po a ewo se wo musi polyclinic ewo hono ene miamia wodo bi nti amanfo nya komatoyem na aban ne wiepe akandie bia wo sa yare sabia ni nya no ewo se wo munya onumnya for set kwame champon de trozo se Eastern Regional Hospital wo musi no sikaboti a wo mode ye 70 million euros. Odanya ya oja iguswa yewa eba besum premantam media minimza ya sabia enye se besum mantam no manko mpugana ma wo man no bia betwem wo mantam na de beson se binya de ko ba se be hia se de ne befa wa ko hwran yare wa san se eya ban na ye we ni ni swadi hu na me de se mampani ode adom ne a wo se ye nyina ye ma ye ne di etiri na ye hwese ne nyina bekoso enye no nko a ye si polyclinic wo Jumapo, the Yama or Mount who say, Osumpa, yes, someone, and one dance here, no, Nadia de Beshe, and easy and so can influence diplomacy. The discipline so no beer who said, Swampa, yes, you'll be better, Hopia, Intimino, na Stanio, you baby, and why you Jumapa, I'm be who say, if it's someone mine, and not any idea, but I don't know. This one be December 2023, next 2023 December. No, you see, I have Sabiano, contract with a friend of 10 key makes us say, si na ode eye odano akandia ye de be som aye adwuma wode ni nyina ebe bushim yeso incident we meti wo ye incident oni so eke ye sina de nyoma safata bia aka ho ene amuti ye eye premantam ni na so afo onumnyamfo set kwame echampon assistant secretary na secretary abedechire a owo MPP amonyokonmu ablekuma not abato ampeso so ewo nkram mpunimantem eyo onumnyamfo adofo fori wabo mampani na nado dangwa kufodo abaso pa se waji Ghana nkwada bebe na Africa kwanso o se abra entoso school kwa emaye ne freeze jese ne maye no na be komontin na Ghana fo nkwada bi
obi a wawie school to say wabɔ A1s pa waben na nzukofie de omude to gari a hono kra no enwa yeden efie den papa enya sam ketwa na so nanando difference jasi be aboa pa ma sa akwada na enko wi asika omude beto gari adi mpomu nya bi no nam sma kwaje obi nsu obi kose obi board obi banchi obi nkosu na odinam krom ya kosia de maka wa ha akwada besia ba obeko na opa kosia o chense do aton be 20 years our experience enyo no esanso ni school di go school ti akande bia ne experience bia so audition no odibeshem kono pai by fret ba ha ba fret na abamu apa wa wie school no tare down ana ka no one and sa shadow a chance serious a chance say crossing a chance serious a cross anya sanso a na so konyo obi got na onya popi bi bonwa yogurt ose zango fo we ni na nando da roma wo majai obi anko krom nkoje nnuama nton ko yedede seme ton we akonya kwansi we dabi enam fi SHS nti owie ye oni bi mpo a na odem Omampeni mahama hu se free SHS na omampeni na request oye no eyade ebe boa na eba nso ebe ku etia om into ochada so de bibia ba friend progressively na omu free aban mu no na progressively free no ono no se so de aba no e ka da ho eye $30 million wentuamu ba akokora ebi so ono no education ankasa no enya ade ani eje ho na nyankopon nhire ye mampeni na adodankwa akufado so obaye ode ose ayoyo ameki sure se eye free SHS ya o ka so obeye efi 2008 no waba be implement ene ye manum ye nuanom benefit from ene ofa kwan ne ho a nkola na afeso mugina kwan ho se obekan 30 free SHS adawroma na no nam kwan ho a obekan ya 5 emu be 20 up school akwakoshe ene se open house girl akofi a unyo obi owo SHS range because free SHS abama no to sua de no de no ho akwakoshe ho enti no megidi se ne omampeni na dan kwakufado eye no eye a o se nyina ye bona baso ne tan nechi Ewose na yabo na baso ne ta na chi ene amuti ye eya twetwefo abedechiri assistant secretary awo ablekumanot abeton peso so won kram mpuni mantemu de ma NPP amanyokonu owura adofo ofori na entakramua enkabum ko wo asuboy ewa yensu anumansin mu apoye mantemu womo akasetia so afo Ghana yekuayo ene enua ne nsem so pound minya for doctor owusu afiri yakoto womasmo mo kan nanse papai enuanu wa yadin oya asase ye ema enu ayakoto de agbonfo so ama na hye dwurbe kenko ne samfo setina nasefo ne boa ya dedende as cocaine enya samketo wo mamu tese obebo akoto ammonia ne obekọ na watwedu anim ne atum bom azan bi before mo pra bato mo ntoma me bam hadwen eno na wo mo kire se onumunya fo afiri yakoto se adwuma na ontumi nya aban no ompam no emfiri aseyo mo no nti sa de brani emfiri nsem na abra yaman boni Eric Nyakun enya konya ene banu deni dema enchakramo anyan for edi nkomo no eno penyinika se edi tudwa se emfaso bia ni so se onumnya for afiri yakoto ne naso aye no won ben totua so mo kwakosi bia kase pa mo bekora ebru wa abra ebru krampo mo kwakra firi amanone ene de ba mo kramo edi firi amanone ene ba ena mo kwakosi bia kase adenti na mo fa nhye ebrodua mu na ebro no ebi muso tam ewo mamu na mole ebo ankofom ena okoto mole se okoka banku a oto 5 Ghana cedis a wabubu a wanya ode obane ketenketen wanya enan enum tese bibia boare tindin ena mo tese nyoma weni nanti bibia dia danse se onum nyamfo afiri yakoto minister for food and agriculture jempamono. The all Gramunti minister for the moves out because you were outside. Masa, is there a need to build more warehouses when those ones they are not being filled to the maximum? In Tinifo Frena, we see a dear Ben. Do you see what that and cry empty? There's nothing in it. Now it's as a young pescas are we see for friend and a self-sufficient in food. Masa, chair you kindergarten for and can't near Nema. One time on who, yeah. Who's a Greek minister any day? Yeah, Pamela. Well, Judgment. Abro for ye nyina mo export to bi anuma saba betraze ye san go see warehouses for abro ni abro anka abro ni loan kura bank for be ma loan na je say rainy season atwam na rainy season atwam na wo ma loan on van kodua o irrigation bia o de kodua anti wo ma hwe ni panim hwe na nim di hwe na ni ase
no ma hwe ni tirinwi ni nanim bobre se de tie no maka tibia okom no wo meka jo se papa otie ni kase mo tun se wadwa papa otum se entakramo anye no obrewom na osade to so se ade ba ko ekun omo a prepare wo ma manfo bebre na eja entakramo anye no eye nuane omotoma entakramo ano ne boa ye den papa ti saban ne pe wo ma sempa dwene wo mo ho no mo mpeso mbefo ka ana wiemsan ana ship akobi ma so akokra nkukofunu aba ba gu coastal saudoma tontama manfo aredia wo mo mpesi kamfa moa entakramo anyemfo no na wo mo man moa ne ndidi nya doche enwo kama na entakramo yi embuso na yenja akukofos o wi akuko bia as a pete onti de bia wom say yo na namonum na otwafuo fa ho mi kan zo nkwa de e man za na hadwe yente de no so se de sika fa ye challenge de ba ko pe eno ani feed nessa abana anka so we say banks loans or them farmers no interest in high. If they want to help farmers, they have to help them with low interest rates on loans. That will help farmers. And they say farmer ko pay loan wa ye the man said ye ma bujwa ni bia ono ko ba ba beton na adi farmers ye go su ya no ye tumu no uko tumu se si ya asem e ma no kranto ne kusu ya ngo na say ye tu petrol so transport wo betum wo ye gidi aban so ompene ko si say so ma tu they decide not to buy ne kusu ya na say they poultry farmers and wo mutunton bebre tunton wo nkoko ni dwan pre adwuma no the long run no so pe obi hu wo mo mtiti ya na wo mo sa akra kusu ya they say the wo mo kram no and starting na wo mutimi nyai da na wo mo na krakra nkoko fusu wo mo na wo mo chronis wo mo na krak ye behwe say ye nkra nkoko ye behwe say ye mpa we ma wo mo na sakra wo mo na wo coastal sakese na wo ma nkra nkoko fu na coastal so de be ni dibi eni amuti ye banu dani de man kokonyan na entakramo anyan wo mo ewo asuboy ewa yensuan mansin mu wo epema ntemasem na miken komotwetwe koso ewo ne yaman boni Eric nyakon entem me botro so akokase ni mu awra wosemesi wa Nigeria no empenfo ayantoto se emuni ni na wo mbeka mabom no masie wo mo baako emusem me ba betwetwe mu ye di amount ODI Electronics anopay me patchoma me papa baby o hye bia otimenka so wakoti krumbeka pa across manso asuboy anawo atemda aboabo asene baby bia otimenka no pay bra ahenkan FM odi afoka bra ezanse kana wo fo aba beto ma price wa no odi kodwa so okwakoto amfa so eda so no ana ensesa obenya wo so no ka de foka ba nka obenya balance ene enwoma no so enye se efu keke eye papa bi aponchani finso ase be kacho se danchema wua yenjina chinye dian kan kwa me ebo a ma home appliance atwa sadi onim no sadi onim no ni dinin honam se eye papa akima tobi yuzu obo ntirasi kuli echele eye adwuma fridge ni bo adwuma me pa 20 brabejo de efo papa ye was Zara brand ye was Nasco Hisense Zara brand na a new brand in town masa onyan babia eye papa bi ejina ne naso fridge ni your size bi wo ho TV wo ho fridge a deep freezer gas cooker blender kettle washing machine bread toaster your iron fan home theater mobile phone laptops any de ka ho eye ODI Electronics just come to us na ye ma onyan papa bi ento ye utumi twa ne ketenketen esope na ye de amount ye wo achima boabo ye ne Ahenkan FM ene wo dankromu di hyan so be 0550 900 600 ebre ni nipa wonti unya kwan ma o de free 0550 900 600 wonso a wutie mi a woton bibi ana wo company bi opese o bon de rupa ope radio station betumi aka ho asem a kireche unsemu ayu numbers baako a Ahenkan FM ena American for the amount bra woso eno package ye de be ma a wo betumi aye be boa wonso ubenya esunsuan so papa ene 2% ye bon your monde room na e course ko e pa bomodian bra Ahenkan FM me patcho from marketing manager e was 0244 290093 0244 290093 na wone no ending komo sisi mi wie kase no e wo obi maso Nigeria ogabedege na in wosi am when are you short am na wa ene Nigeria focus bi nanu kwasi ada wo ayo huma bobosum ne da etoso nan awrawso mesi e wo Oluwa street
owu wo Nigeria man mu ene se omafo gwa so dem etuntun nyame God is a good, amen, na give me joy, amen. God is a no mo matabu masa no digiding wo mo ni mo so na enkofo bi awunim ba bi o free sa terrorist fo bi amambofo wo ma gwa so dem wono mo na fi God is a good na dane God na save us, amen. God na save us, amen. God na save us, hey, God na save us, amen. Na fi akoye osuni awreho na de tie ne se wo mo buru so dem wona no mko chi sofo no an se omzo omo nkasa o pabra omo de omo sai o pabra na fi omu na omafo se tam an se da bi sofo be kwa akọ ona odi anim ena omo yezo mu dwane afra so dem sa terrorist fo ebi gina bontin ehọ na no ma sane tu agwa so dem mo ti as a Chinese no ti more than one movie amnu mo na nkofo na kunipa bebro aduanan bebro aduanum 20 ekeka ko 30 ni 40 anya asem ketwa na no na ne se mikin amane aba beto dwane se amambofo no bowura sa so den mo Nigeria no wo mu kunipa beye 40 emorem na no na empenfo ya ntotoye ama se mikin Catholic Diocese wo Ondo State abia ya awrawusemisi wo St Francis Catholic Church ewo Owaluwa Street womo ayentutua ni owu local government area for ayentutua se nyame boa efiada emu a womo hwere ni na waso dem no mo beka mo bum na womo asie womo dako droni beka se mass barrier eno ne ade a womo ba beye na womo se ebekoso ewo Otapete eno no omire road anopa no nkron pepepe na womo afrase na mai awufusum kama ediama awufo ni na amambofo yi ekoto hye wom so epripra wom na ebi prai na beye aduanan so ewiwe ayamane efri saharareporters.com nchen ene baya yenso ye ka bi edi akiro eha ena mede anopa no nsia kan kase no esimi producer eye Kwabena Akim achim azubo de je ba ko pe no am too sure Kwame Asante aka Sir Charles odimi